Gospod Milan, zdi se, da je reprezentančni premor vam dobro del. Fantje so se po porazu z Domžalami dobro odzvali sedaj. Tako je, redkost je, da enka Maribor zgubi. To pomeni, da je takoj alarm in vendar definitivno so fantje odigrali na super tekmo. Tudi gostje so odigrali dobro. Vedeli smo, da nas čaka nasprotnik, kateri ima kvaliteto, kateri hoče igrati napadalno. To smo videli že pri njih. Danes tudi, tako da sem jasno z rezultatom zadovoljen. Zadovoljen sem z odzivom, fantom, z voljo in pa jasno tudi z predstavo, katero so pokazali. Je bila nekoliko premešana zasedba prav posledica poraza z Domžalami? Jaz ne vidim tako, da je bila premešana. Enostavno, če pogledamo, zakaj recimo Ibrahimi ni igral, on ima dve zelo težki tekmi za reprezentanco Makedonije za seboj, to pomeni, on danes ni bil v stanju odigrati. Razmišljamo o tem, da bi enostavno bili skozi celo prvenstvo konkurenčni, najboljši in temu primerno se potem tudi na igrišču odločam, kdo bo igral. Marcos, happy birthday. Thank you very much. You score again. Yes, it was a present from God today. It wasn't easy today. Rodar is a great team. Yeah, it was a hard game. First half 1-0, but in the second half we can see we have some good moments in the game, and when I come inside I feel very well and I give my best and I scored the goal. After defeat from Domžale, today is much better. Was much better. Yes, after the lose game, and we need this win and this victory, and we are now in good moment. The players now they have a good mentality. They are concentrated for this game and for these few games we have in front. Kot kaže vam, Maribor ne leži. Tudi tokrat vam je odvzel vse tilčke. Je sigurno, ne, ampak ne vem, najprej bi čestital Mariboru na rutinirani zmagi. Mi smo prišli v Maribor odigrati dobro tekmo, sicer rezultatsko jo nismo, ampak imeli smo po prejetem golu v prvi fazi tekme smo imeli veliko priložnosti, da bi izid preobrnili. Ni se nam išlo. Rad bi čestital svojim igralcem za dobro igro, za borbenost, ampak pač lestvica nikoli ne laže. Maribor je pred nami, ima ogromno točk pred nami, mi bomo pa točke iskali kje drugje, ne. Po vaši usnici sodeč je bila tekma precej trda. Ja, kaj naj rečem, proti Mariboru so tekme vedno težke, ne. Ampak zaradi tega so tudi toliko lepše. En naboj proti Mariboru, proti svojim bivšim, kjer sem preživel celo mladost, je vseeno vedno prisoten, ampak zmaga bi še bila slajša. Tudi tokrat ste se predstavili kot precej čvrsta ekipa. Ja, kaj bom rekel, glede na rezultat, mislim, da ni to realen prikaz na igrišču, ker pripravili smo si dosti šans, igrali dobro, pač po prvem golu smo spostavili kar ravnotežje z njimi in mislim, da bi rezultat po prikazanem na igrišču lahko bil tudi drugačen.